তিনি 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডেনৰ তুই খোৱাই হাকৰ বাই খবজা মেহলাবাৰী আমচায়ক কাইছা পুলিচ বেড হাউস ওপেন খাইজাখা আমসিমি বিয়া ওপান্দ ফাইমানজাখা মিনিস্টার মেম্বার কুমার জমাতিয়া খোৱাইনি এসপি ডিএসপি তাই চাম্বা আওয়ার পিএস নি ওসি তাই আরনি স্টাফ রা তিনি অসাল বেলাইনো মচামান সাল তাঙ্গিবা নাই Mwthang Bodol jahaike lokorongno wansuge lokorongno protect khayo abti haikeno borni bagai achuk thainok srami rajakha Belai kheno hambai yafaro chini adong songna o samu Kaham khaini bagai Belai amchaigo gobangma borsor por dabi tongmani or kaisa outpost borok nango chini saimano champahar maibene hachal champahar ps bai tei champahar ps Belai kotor prai 23-24টা edisi village to ye kaisa tin champahar ps abang Belai kotor abang dingma borsor or Behalabari borok samani or kaisa sing outpost permanent nango awon tini sing florika tini 26 February January tini Republic Day o dino tini oro sing kaisa outpost manka amang Belai hambai maro tini Jelis Kodipuri tongo sini, Dodi Babu tongo, SP Sap tongo, Jot tono, tini karo kedal outpost Florika, tentu Saimano Behalabari kaisa sensitive area, oro international border by Gandar, border Gandang mani Bagui, tongo jaga ne osibat tongo, bani Bagui tini oro kaisa permanent, tini outpost mangka, tei bobishote bu noting nai, itu asa kayo, tei bang koinai tini o elakan borok. O outpost mamani porego ang kanai jodoro shanti singkula bodai notun tei tinoro kaisa hospital tongo sub center tongo tei tinoro high school joint school head tongo tei bobishoto sing wansok tongo jodoro Behalabari elakao sub block nibagi borok dabi khai tongo abro buchung chesta khainai tei angkha tawo tinta bok national highway omotoi lai thangkha passing thangkha tuluk tuluk kajai o Behalabari amchoi unnotoni angkha tawo